Эфирде заман декабрінің 14 қармашғалының 1386 күні студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селамлайым. Бекер дегерменже бүгін геже СИЗОдан реанимацияға кечірілді шымдуы ағыр алда бұлына. Адвокатлар 5 күнден берлі бекер дегерменже хастаханеге кечірмеге рижа етейді. СИЗО реберлігі есе кереклі тибби ярдым берлі деп қандырайды. O 3. Grupa Sahatı ve asma hastası 57 yaşında olan Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Bekir Degirmeci gece SIZO'da yaramadı. Onu esir aldı ama kelepçelerde acele yardım arabasının hastahanege alıp ketkenler. Yakınları aytkanına göre o yatkan oda yanında polis hadimleri bekçilik etti. Aliye Degirmeci Ömer arkadaşını görüp olamadı. Hekimler de onun sağlığı hakkında çok malumat vermiyor. Находится у нас на искусственном дыхании, там идет вентиляция легких и медикаментозный сон. Врач успокаивает, что когда она пыталась, там с ним немного заговорить, что он, открывал глаза, закрывал глаза, но он в очень тяжелом состоянии, поэтому нельзя ему не шевелиться. Degirmenci yatkan palatağa onun advokatı Edem Simidliyev de kırıp olamadı. Bir hafta devamında o SIZO ve tibbi blok yılbaşılığından Bekir ağanı hastahanege geçirmeye talap etti. Lakin SIZO yılbaşılığı karşı çıktı. Asma hastalığı ilerleyeni için o gecelerinin yuklap olamaydı. Advokat aytkanına göre işgalciler onu böyle ağır alga getirdi. Himayecileri hapiste tutup usulü deniştirmesini talap edecekler. Подал ходатайство следователю о том, чтобы он изменил меру пресечения Дегерменджи Бекиру в связи с изменившимися обстоятельствами, в связи с резким ухудшением его здоровья. Также сегодня мы планируем отправить ЕСПЧ по правилу 39 для принятия экстренных мер. 3 hafta evvelsi FSB Ahmetçit merkezindeki haberhanede mahsus operasiya geçirdi. Bekir Degirmeci Hasan Çapuk, Ketim Ahmetov ve Ruslan Trubaş yakalandı. Onlarını Türkiye vatandaşı Yusuf Aytan'dan büyük miktarda para talap ettiğinde kabatlaylar. Aytan 83 yaşında olgan Milli Hareket veteranı Vece Kaşkan'ın işançına kırıp, korantasından borçka para algan. Kaytarmamak için ise FSB'nin işbirlik eti başlagan. Mahsus operasiya neticesinde Vece Kaşka vefat etti. 4 Milli Hareket iştirakçısı yakalandı. Hasan Çapuk tahkikat izolatorunda mikroinsультқа uğradı. Bekir Degirmeci reanimasiya bölümüne düştü. Действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение, следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Я лично призываю международные правозащитные организации, глав государств и Украины и России отреагировать на данную ситуацию и просто заняться спасением людей, которые сегодня подвергаются физическому уничтожению. Bekir Degirmeci'nin alı ahak kıbıtanıla akşam reanimasiya bölümünün yolbaşçısı Aliye Degirmeci'nin ile konuşup, Bekir Degirmeci'nin alı hakkında tarif etmeye şantırgan. Elvina Sidbulayeva, Natalya Smolerchuk, Kırım, Zaman, ATR. Бірқач күнден берлі Асан Чапухның адвокаты онен корышып оламай Milli Hareket iştirakçısının алы финалашқан еді. Микроинсульт нәтижесінде Асан Чапухның сол тарафы çalışмай қалды. Адвокат Айдар Азаматов мабусны дерал хастаханеге кечірмеге талап еті, чүнки тақиқат изоляторында керекли ярдым көстерілмейді. Я общался с сотрудниками СИЗО. Они мне сказали, что есть документы от медсанчасти о его переводе в медсанчасть начальника медсанчасти, который мне также пояснил, что вчера должны были его переводить в медсанчасть для обследования. Сегодня информация о его переводе пока у нас отсутствует. Ахмеджитеке işgalci mahkeme 26 fevral davası мәбуслері Арсен Юнусов и Ескендер Эмирвалиевны сұрғыдан кечірді. Мұны оларының адвокатлары mahkemeden соң білдірді. 2014 senesi fevralının 26-сында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингі өткерілген еді. О вақыт олар Русия тараптарларымен чатышты. Бүгін mahkemedeki сұрғыда Арсен Юнусов митинг аққанда иштимai ағдан білгенні ве анда өз істегінен барғанны айтты. Мejlisке есе алақасы олмағанны білдірді. Он сказал, что частично поддерживает свои показания, которые даны были на предварительном следствии, что действительно у него был конфликт с двумя, по-моему, людьми,
но ни в каких массовых беспорядках он не участвует. На митинге он был недолго, до 11 часов. В этот момент у него возник бытовой конфликт с одним из участников этого митинга. В определенное время он исчерпал себя, и после этого ни с кем он больше в конфликты не вступал. Из внутреннего двора Верховного Совета он ушел и дальше наблюдал за происходящим в отдаленном месте. Февраль 26 давасының мабусы Мустафа Дегирменжінің бүгін дабыр махкеме отырышы өткерілмек керек. Оның адвокатлары жезасына емшатмаға рижа етті. Қырым татары 2 елдан берлі ев апсте болынайды, сонра есе ев апсіне шығарылған еді. Адвокатлары евінден шықмаға изін бермеге талап ете. Владимир Балухның давасы бақылған Ақшайық район махкемесіне кенеде Қырым бойынша ФСБ елбасшысы Виктор Палагин ве оның 2 қадемі келмеді. Оларны Балухның евінде кешірілген Тинтуф аққанда сұрғыдан кешірмеге планлаштырайдылар. ФСБ қадемлері енді 2-ші кере махкемеге келмей. Украиналыны Русия қызметлері бір ел евелісі яқалады. ФСБ оны сила сақлағанында қабатлай. Аққорчалайжылар еминки Балух Украинаға қол тұтқаны үшін басқыға ұғырады. ФСБ Қырымле мемори сыңырында 2 Украина ватандашыны яқалады. Бұл ақта Русия матбуат васталары білдіре. Яқаланув армян сыңыр кетішінде өткерілді. Санкеоларынан бірі федераль қыдыруда болуына екен. Яқаланған 56 яшында олған Херсон сакені дегер яқаланғанны Афион сатқанында қабатлайлар. Шынды Украин сыңыр бекшілері бұл мәліматыны тешкірелер. Советлер заманында Қырымны Украинаға қанунсыз бергенлер. Бұны Русия президенті өз Невпетеке матбуат конференциясында сеслендірді. Бұны бері Донбаста Русия ордысы олғанны рет етті. Донбасқа барыштырыжы миссиясы кірсетілмесі үшін Киев сепаратистлерінен келішмек керек дей. По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. Русия президентінің 13-ші бұйық матбуат конференциясы екінленді отақменен 4 саат девам етті. Бұл сені Русия президентінен субетлешмек үшін 1640 Русия ве четел матбуат вастыларының темсілжілері келді. Украиналы журналист Роман Цимбалюк Русия президентіне мабуслер деңіштірілігі бойынша суал берді. Бұл сырада Қырымда олған мабуслеріні де қатырлатты. Украинцы своих не бросают, и мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете. Это не только Сенцов, Сущенко, это куча, десятки крымских татар из Крыма. Пожалуйста, не мешайте. И если вы все-таки выиграете выборы, возможно, что вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам? Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. Я сразу согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалась. Сказала, что у них нет такого опыта, нет людей. Все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. Америка Бірлескен Девлетлері Русияны Донбаста олған атышуда қабатлап атешкеш режиміні рәйет етмеге чағырды. Бұл ақта сөз Американың Девлет департаменті тарқатқан биянатта кете. Вашингтон, Москва ве Киевна Минск анлашмаларыны бежермеге чағырды. Девлет департаменті тарқатқан биянатқа көре Украинада вазиет ейлешмей Украина шарқында есе бетерлеше екен. Евелсі Американың Девлет департаменті білдіргенне көре Русия Минск анлашмаларыны бұтынлей бежермегенне қадар санкциялар алынмай жақтыр. Русияге қаршы санкциялар девам еттірілмесіні Меркель ве Макрон Брюссельде кешірілген Авропа бірлігі саммитінде музакире еті. Алмания ве Франкистан юлбашчылары Минск анлашмалары рәйет етілмесіні есабат беріп, Русияге қаршы санкцияларыны девам еттірмек керек ме, жоқ ма меселесіні Авропа бірлігінің дегер азаларынан музакире етежеклер.
Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Атыр эфирінесе бүгін программасы девам етімен сесілерінен кележек еңларымызға қадар сауқлашам көрішкенже.